pjesmu i korak što srce zna. Kad muzika tiho krene, on zapleše kao nekad, kao da svet je sav od sna. U očima mu dobrota, u osmehu čisti dan. Duša meka, duša svetla, naš drug, naš plesać, naš dragi, voljeni Lale znam. Voleo je ljude nežno i život kao lepi san. Sa osmehom je svima prilazio, kao gospodin tih i nasmejan. Lale spava pored majke koju je voleo bez kraja, kao da je konačno našao najmekše mesto mira u njenom zagrljaju raja. Lale, druže naš mili, neka ti je nebo lako. Pleši tamo gde nema bola, gde te majka čeka tiho i gde te voli svako. Voleo je žene čisto, sa osmehom blagim kao dan. Prilazio im kao gospodin, toplo nežno s poštovanjem, uvek srcem nasmejan. A i one su volele Laleta, jer se takva dobrota zna. Kad čovek nosi dušu nežnu, iza njega ostane svetlost koja dugo obasjava. Bio je šampion u plesu, ne samo zbog medalja i sjaja, već zato što je umeo da radost pokrene u ljudima i da svakom srcu prija. Lale spava pored majke koju je voleo bez kraja, kao da je konačno našao najmekše mesto mira u njenom zagrljaju raja. Lale, druže naš mili, neka ti je nebo lako. Pleši tamo gde nema bola, gde te majka čeka tiho i gde te voli svako. Kad neko zapleše sam, kad se setimo njegovog smeha, bit će sa nama taj dan. Ne odlaze oni što vole, ne gasi se dobrote glas. Ko je jednom svetlost bio, ostaje zauvek uz nas. U pesmi, plesu, sećanjima. Lale, druže naš mili, neka ti je nebo
niko nije otišao daleko. A mi ćemo ovde tiho čuvati tvoj korak i tvoj glas, jer ko je jednom ljubav bio, taj nikada ne odlazi sasvim daleko od nas. Should I say this? DH? I think yes. Whoa. Yeah. So he is 57. Yeah, 57. No limits. No limits, remember? That's the message. No limits. And his name is Ratko Vukobratovic. And what is he dancing? Well, Ratko. Ratko, welcome. Here he is. Hey. Wow. Whoa. What a gentleman. Louis? Yes, just in terms of scores. Yes. We are now scoring 11, right? So we Right. We're scoring 11. I'm sorry. Just confirming. But thanks for bringing it up again. I feel much better now. It's gonna be a long night. That's what friends are for. Yes, I know. What kind of dance is that? Well, Ratko, he's going to dance electric boogie, hip-hop, breakdance. Can you imagine? Can you imagine? Okay, let's see. Ratko, let's go. I think there's one too much. Don't go anywhere, Just leave it Ratko. up. I have some comments for you. Ratko! Here's this Hi, beautiful lady. Hi. Do you see her? Yeah. That was wonderful. Ratko, do you love to dance? He might not understand me. He loves to dance. We can tell that you love to dance. You're a real performer. We can totally tell you're very musical and you are one cool dude. Great job. Very good. So we have no limits of dancing. It was really great. Ratko Vukobratovic from Serbia. One svoje omiljene. A naše goste, Taru, Marka, Ratka i Miodraga, upoznali smo pre 2 nedelje. Ispratili smo ih na specijalnu olimpijadu u Austriji, na kojoj je učestvovalo više od 30 takmičara iz Srbije i oni su se vratili sa pregršt medalja. Želimo vam dobro jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro i čestitam. Dakle, pred početak ovog televizijskog gostovanja pitala sam vas onako da li imate tremu
a oni meni kažu kako da imamo tremu kad smo nastupali pred celim svetom i to tako uspešno. Prvo ćemo od dame, jel se slažete, momci? Slažem. Tara, svaka čast. Hvala. Je li prošao taj nastup i ta tvoja hip-hop koreografija o kojoj si nam govorila pre nekoliko nedelja tačno onako kako si ti to i zamišljala? Da, jes. Je li publika lepo reagovala? Publika je divno reagovala. Svi su ustali na noge. Čak je i jedan član Dija me pohvalio i baš je bilo lepo. Dakle, iskustvo koje bi voljela da se ponovi, je li tako? Sigurno. Publika je dobro reagovala, pa čini se na sve naše takmičare, budući da smo došli sa individualnim, odnosno da ste se vi vratili sa individualnim i sa timskim medaljama. Pa ćemo sada malo da prokomentarišemo koreografiju koje su prikazali momci. Marko je bio Michael Jackson, je li tako? Kako je to prošlo, Marko? Jesi li se pripremao za tu koreografiju nekoliko meseci? Pa, jes, I jesi li zadovoljan? jes. Pa moraš da budeš zadovoljan kad imaš 2 medalje oko vrata, to tako ide? I odličan i predao je. Da li si sam osmislio svoj kostim? Ko ti je pomogao? Pa kupili smo. A kupili ste kostim, to se sad tako prodaje. Ako želite izgledati kao Michael Jackson, možete da kupite ovo, ali ako hoćete da igrate kao Michael Jackson, morate ozbiljno da trenirate. Je li tako? A imali smo prilike da vidimo, Ratko, i break dance. Hoćemo. Da pokrijemo sve plesne Ja stilove. sam ponosan, međutim, molim što sam ovo dobio i hvala Kaletu mnogo za moj pokojni otac umro. I neka da budu živi zdrav, Bože pomozi. Amin. Recite mi, pričali smo pre nekoliko nedelja kada ste se pripremali za ovaj zahtevan put, o tome kako bi to sve trebalo da izgleda, ali tako? I da zapravo to i ne može da se zna dok se vi ne pojavite na licu mesta, se ne napravi i kategorizacija i već svi dobiju svoje zaduženja. I mi uvek volimo da znamo kako to sve izgleda u svetu, je li bilo organizovano na dobrom nivou, znamo da je bilo koliko 105 zemalja. 105 zemalja, 2700 takmičara. Naši drugari u alpskom i nordijskom skijanju su osvojili brdo zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja i mi smo skromno dodali ove bronzane medalje. Pa bilo je fantastično. Pazite, učestvovali smo na sigurno preko 50 evropskih i svetskih prvenstava i Srbija je osvajač mnogih zlatnih medalja u kategorijama od hip-hopa do džeza i modernog. Međutim, ovo iskustvo je nešto što vredi doživjeti i zašto se vredi spremati i boriti. Da li ste pratili njihove reakcije? Šta mislite, koliko za njih znači ovako iskustvo? Pa fenomenalno. Tara je napomenula, njoj je cela dvorana ustala i aplaudirala, boga mi, par minuta. Laleta su najavili kao najstarijeg brejkera. Ali u dobroj formi. Malu Janu su hteli da pozovu američki talenat. Međutim, klasika, gde vas puno hvale, to iskustvo, onda vam na neki način i uvale bronzu umesto zlata, ali pazite, sve sudije su praktično bile iz Sjedinjenih Američkih Država i u konkurenciji gde su Amerikanci i Kanađani, znači svetske plesne nacije, osvojiti bronzanu medalju je zaista uspeh. Tako da sad, verujte mi, ono što je Tara prognozirala, bronzu, to se praktično i ostvarilo. Je sad za neko za srebro i za zlato ćemo morati da se pomučimo, ali sad makar znamo kako to izgleda. Znate kako izgleda, znate za šta treba da se pripremite kada sledeći put budete odlazili. U krajnjoj liniji znate malo bolje kakva je konkurencija na ovako velikim takmičenjima i to je značajno. Da li si se ti malo plašila konkurencije? Ne. Ni najmanje. A dobro si procenila očigledno svoju formu kada si mogla da oceniš i koju medalju ćeš da osvojiš? Pa, to je bio neki moj cilj. Tako, treće mesto. A reci mi, da li ti sada već postavljaš sebi neki novi cilj? Hoćeš tu koreografiju da usavršiš ili sad prelaziš na neki drugi plesni žanr? Ako budem promenila koreografiju, ovdje će bude ići cilj. Treće mesto, treće. Tako da, ne. Ti si odabrala za sebe bronz. Da. Momci, da li vi sada želite da se bavite nekim drugim plesom? Ratko, Marko? Pa isto, hip-hop. Isto hip-hop? Da. Break dance ostaje? Da. Da, ne treba menjati ono što je dobro, je li tako? Kakvi su vama dalje Ja znam planovi? odakle smo počeli break dance. Break dance je postao u Sjedinjenim Američkih Država.
ali je stigao nekako i do nas i ima svoje A ja sam pristalice i ovde. to naučio, a ovdje preko televizije, privatne televizije. Recite mi, kakvi su sad dalji planovi u smislu nekih programa koje treba da i pratiti kako bi bili kontinuirano u formi? Mi nastavljamo da vežbamo, naravno da se savrši škola, da se eventualno tu nešto promeni na bolje. Formacija je osvojila, tu su Tarina mama je osvojila bronzu, Markova mama je osvojila bronzu, znači tu vidimo našu veliku šansu. Zaista smo, to olimpijsko putovanje je zaista bilo nešto što je... Dobro, to je samo kruna, dakle, jednog kontinuiranog rada. I ovi programi nisu tu, samo da bi ih odveli na takmičenja. Koji vi glavni motiv ili cilj? Pa glavni motiv ili cilj nije u suštini ta medalja. Cilj je osposobiti ih da zaista žive samostalno i da ovo što u sali za vežbanje primenjuju, jednostavno primenjuju i na polju u stalnom životu. Ali ne samo da žive samostalno, čini se da pronađu neku oblast koja im prija. Pa pazite, večito pitanje roditelja šta je kad njih više ne bude bilo. I ova deca, recimo Ratko, dolazi iz udruženja Živimo zajedno, koji ima svoju farmu u Golubincima. Oni već proizvode određene poljoprivredne proizvode. Marko je fantastičan kao Michael Jackson, ali i on se u normalnom životu puno bolje snalazi otkad pleše. Tara je fenomenalno izdržala sve napore. Znači, ovaj sport je pomerio neke njihove granice. Ona kad je počela da igra je krenula da radi i fizičko vaspitanje. Do tada je fiskultura bila na neki način zabranjena za nju. Evo, i sam način i sama činjenica da je učestvovala na ovom sportskom takmičenju će pomeriti njene neke granice. Koliko zapravo mogu. Evo vidimo, Tara pozdravlja svoje verne fanove, je li tako? Ja samo mogu da kažem da sam dala sve od sebe i koji mislim sad ako neko ljudi ne misli. Ja sam sigurna da je svima jasno da si dala sve od sebe. U takvoj konkurenciji osvojiti bronzanu medalju, to je veliko kao kuća. I ti to znaš. Ona je kao lavica odigrala, znači fantastično. I to se posle 2 dana odrazilo na njeno zdravstveno stanje. Ona je morala da napusti takmičenje ranije. Mi smo svi požurili da dođemo i ja sam umjesto nje morao da izađem da primim medalje. Ali to govori o njihovom motivu i želji da pobede sebe. Ja sam ponosan, to je najborbenija ekipa za koju ja znam i najšarmantnija, pošto je Lale bio najveći šarmer na olimpijadi. Prvog dana smo imali izuzetnu pripremu u operi Grada Graca. Nam je Vesna Petković pevala Ibar Vodo i jednu našu lepu i Lale je između ostalog Gustav već tamo počeo da... Meni sam pitan. Hvala što mi kažete ovako da budem samostalan. Hvala ti. Hoćemo da poklonimo malo naše emocije i u voditelje. programu. Dakle, ja vam želim još mnogo ovakvih takmičenja, ali... Izvoli. Nešto vama da kažem, da Izvoli. pokažem svima na televiziji breakdance. Breakdance. Lale, pokloni tu značku naše Da, voditelje. može nešto i za mene. Ja nemam medalju, nisam je zaslužila, ali može značka. Je li tako? Može. Ako svi se slažete, ja pokažem vam breakdance. Ne sada, Lale, poklonit ćemo značku pa ćemo drugi. Ali nestrpljivo očekujemo taj breakdance u živom televizijskom prenosu. Dobila sam poljubac, to je bolje od značke. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam dakle još mnogo uspeha na ovakvim takmičenjima, ali još mnogo programa koji će im staviti osmeh na lice, kao što vidimo da je sada to. Godišnje 59. Ona se rodila u martu. Mama tata bila novina. Mi smo živjeli u Italiji 8 godina. Ja sam opisao ceo svet sa njima. A moj život živimo zajedno u Beogradu. Ja volim tamo u mom mjestu. Ja sam išao specijalnu školu i ja sam tu završio Tigoveljački zamet. I sada. Ja sam, kad su tu išao, ne znam koliko godina,
ja se zaposlim, živimo zajedno, kod Drene Kodice. I tako tu puklo sve nakon njega, a volim da živim s njima. Sad tako. I volim sve, da radim da živim sve, a još imam devojku. Ona komšenica, ona se zove Dragana, a ne znam prezime, a muška. Blizu mene stanuje, tu smo, zajedno. Ali znate ko sam ne znak? Lijepo. A brzina nasa, kad sam došao, u tiranu sa kodljama, super. Svi mene mnogo voli, zato što mi daju na mene kraju. Volim da živim sa njima, a u kući ne. Uvijek se svađamo, to mi je teško sve. Ne mogu, sad je mama. Teško mi je mama, bez mame. Vrijeme je veliko. Svako zemlja o kugli. Volite sve mame na svijetu. To. Ja vam kažem.